با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، شهر راغون روز تا روز رشد و نمو یافته، گلگشت و خیابان، بناهای خوشتر و زمانوی، آبادی و بنیادکاری قباهش را دیگر نموده با ساکنان مهنت قرینش شهرت. های زیبا منظر نامهای کهن و عجیب دارند و همگی سرسبز و خرمند. در موسم تیر ماه و زمستان نور آفتاب به شهرک راغون قریب فرا تا مرکز شهر نورآفران راهنمایی می‌کند. در برابر شهرک تازه و آزاده در پهلو و دامنه سلسله کوه‌ها بهر در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر راغون یک قطار کارهای آبادانی و سازندگی عملی کرده شده ایستاده است. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر راغون ساختمان مجسمه اسماعیل سامانی کارهای ساختمانی آغاز یافته در عرفه جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال 2018 به اتمام خواهد رسانیده می شود. اینچنین ساختمان از نوسازی و برقرارنمایی راه داخل شهر کوچه نورکیان در مساحت 900 متر از نو تعمیر کرده برآورده شده ایستاده است. با دستگیری شبکه‌های برقی شهر راغون روشننمایی کوچه ساختمانچیان در مساحت 600 متر ساخته به استفاده داده شده ایستاده است. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر راغون بهر اجرای دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی از تمام سعی و کوشش خود استفاده خواهد بود و کارهای آبادانی و سازندگی را در شهر راغون وسعت خواهد بخشید.
дар давоми истиқлолияти давлатии Бароғон, даврони нав ва сиёсати дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Бароғон умри дигар бахшид ва ба ин сарзамин масоҳати умумии шаҳр 661 километри мураббаъро ташкил медиҳад. айёми соҳибистиқлолии мамлакат дар маркази шаҳр як қатор иншоотҳои хурду бузург, роҳҳои тахту ҳанвор дар як муддати кӯтоҳ сохта ба истифода дода шуданд. бунёди бинои осорхонаи шаҳри Роғон далели гуфтаҳои болост. осорхона маркази шаҳрро шукӯҳу шаҳомати тоза бахшидааст. бино хеле зебост. дохили он бо тарҳу шакли муосир ва нақшу нигори миллӣ зиннат ёфтааст. бозёфту нигораҳои осорхонаи шаҳри Роғон аз ёдгории беназири аҷдоди ҳунарманду диловар, ҳаёту розгор, санъату ҳунар ва маданияти мардуми кӯҳманзар аз аҳди қадим то имрӯз барои насли ҷавон қиссаҳои диловез мекунад. он бештар аз 1000 нигора дорад. дар осорхона осори нафису нодир аз даврони бостон то имрӯз дар асбобҳои розғор, амсоли косаву табақ, кӯзаву дигар маснуоти сангию сафолӣ ба таври васеъ мехӯрад. афзалтар аз ҳама шуғли ҳунармандони гулдаст аст ки дар кӯзаву хум ва зарфҳои фулузиву сангӣ, мисину сафолӣ ба таври ҳайратангез ҳаккокӣ шудаанд. бозёфтҳои гуногун аз қарнҳои гузашта то имрӯз дар худ ҳикоятҳои ҷолиби розгор ва қиссаҳои ширини мардуми кӯҳманзарро маҳфуз доштанд. дар осорхона бозёфтҳои таърихӣ аз аҳди қадим ва асрҳои миёна кам нестанд. нигораҳои нодир ва бозёфтҳои пурқиммат дилхоҳнафарро ба гузаштаи пурифтихор, пешоварони сарфароз, гурдону далерони сафдарони аҳди қадим раҳнамон мешавад. тарзу сохт ва шаклҳо пурмуҳтавоянд. ашёи гуногуни розгор далели ҳавсала ва завқи баланди ҳунармандони мардуми хушсалиқаи тоҷик ва далели он аст ки ҳунари косибӣ, дуредгарӣ ва кулолӣ дар қаламрави ин мавзеъ ба таври васеъ роиҷ будааст. зеро омӯзиш ва донистани таърихи гузашта барои ҷавонон, хоса насли наврас дар ҷодаи худшиносӣ аҳамияти калон дорад. ҳунари зебу зиннат, ороиши сару либос ва матои мардуми шаҳри Роғон аз қаъри асрҳои кӯҳан сарчашма мегирад. усулан дар ин амал бештар занон ҳунарварони мумтозанд. офаридаҳои ҳайратангез, нақшу нигори диловези занону духтарони шаҳри Роғонро дар ҳунари Майрам Саидова ва дигар бонувони гулдаст метавон баҳо дод. Майрам Саидова бонуи ҳунарманд. ӯ ин касби сабадбофиро аз падар аст. онҳо ҳунари сабадбофӣ ва нақшу нигорро на мушоҳида, балки донишу маърифат мехонанд. ҳақ асту рост. амали нахустини ин ҳунар ки бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат як рафидаи калони давраш 1 метрро ташкил медиҳад, дар рӯи он соли ҷавонон ва истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наққошӣ ва гулдӯзӣ кардааст. далели ин гуфтаҳост.
ҳунарҳои бонувон ва духтарони шаҳри Роғон хеле зебо ва нозанин аст. хаёли рангин ва афкори бонувони ҳунарманд дар пироҳанҳои аросӣ ва куртаҳои чакан фаровон ба назар мерасад. куртаҳои чакану нақшин далели заҳмати зиёд ва ҳунари асили бонувони ҳунарманд аст. занону духтарон ҳамагӣ ҳунарманданд. ба ҷуз аз ҳунари дасту панҷа, миёни бонувон базми шеру тарона низ роиҷ аст. мақсади асосии бонувони шаҳри Роғон аз он иборат аст ки яъне занои хонашине ки дар ҳудуди шаҳри Роғон зиндагӣ мекунанд, мақсади ягонаи мо аз он иборат аст ки онҳоро ба корҳои хонагӣ ҷалб намуданд. дар худи назди бахш 200 нафар зано ба корҳои хонагӣ ҷалб шуданд ки аз ҳисоби мана ҳамин корҳои хонагӣ онҳо метавонанд ки сатҳи зиндагии худро баланд гардонанд. нисбати духтарон мо бояд албатта бетараф набошем, чунки аз диди мо бештари оилаҳои ҷавон аллакай ҷудошавии оилаҳо бисёр ба назар мерасад. ин ҳам бошад сабаби асосии ин омода набудани духтаро ба ҳаёти мустақилона, аз надоштани касбу ҳунар. беҳуда нагуфтанд ки ҳунар омӯз ки аз ҳунармандӣ дар кушоӣ кунӣ на дар бандӣ. зановони ҳунарманди шаҳри Роғони мо ба корҳои хонагӣ машғул мебошанд. инчунин аз қабили қарамадӯзӣ, гулдӯзӣ, чолакбофӣ, духтани либосҳои миллӣ, яъне дар умум эҳё намудани ҳунарҳои миллиро ҳамеша онҳо дастгирӣ мекунанд ва ба ҳамин корҳо шуғл доранд. бештар бахши кор бо занон дар назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳукуми давлатии шаҳри Роғон нақша чорабинӣ тартиб дода ҳастем. бо духтароне ки дар хона нишастаанд бе ягон касбу ҳунар, дар назди агентии шуғли аҳолӣ мо касбҳои ҳунарҳои касбомӯзии кӯтоҳмуддат, курсҳои кӯтоҳмуддати касбомӯзӣ аз қабили дузандагӣ, курсҳои кӯтоҳмуддати забономӯзӣ русӣ, англисӣ ки барои ҳар як фард, барои ҳар як шаҳрванд, инчунин алалхусус барои духтарон омӯхтани забонҳо, ин дар мадди аввал меистад, чунки мегӯянд агар забон донӣ ҷаҳон донӣ. усулан сокинони шаҳри Роғон бо мардуми озодаву сарфароз ва меҳмоннавозу шарифаш метавон ба олами муҳаббату меҳр ва дунёи афсонаҳои ширин шабоҳат дод. мардуми соҳибҳунар тамоми суннату анъана ва фазилатҳои неки ниёгонро дар сиришти хеш наҳофта доштаанд ва бо гуфтору пиндори некашон саъй мекунанд то ин суннату оинҳои наҷиб ба насли имрӯзу оянда бекаму кост омада расад. аслан бонувони кӯҳистони баланд меҳнатдӯсту заҳматкаш ва ҳунарманданд. онҳо мероси гузаштагонро пос медоранд. дар ҳунар мекушанду анъанаву суннатҳои наҷиби гузаштагонро эҳьё мекунанд. ин як амри табиист, зеро пос доштани ҳунари ниёгон, омӯзиш, эҳтирому арҷ гузоштан ба он аз фазилатҳои хуби мардуми коҳманзар аст. бонувони ин марказ эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ миёни онҳо ривоҷ ёфта то рафт васеъ ва густурда мегардад. занону духтарони ин маҳалла чеварони моҳиранд. бонувони солор пайваста кӯшиш мекунанд ки ҷавондухтарон ва наздикону пайвандон ҳунарҳои зебои зардӯзӣ ва тарроҳиро бо тамоми санъату назокат аз худ намоянд. марубахон собирова ин касби дӯзандагиро аз синфи чаҳорумин аз модараш омӯхтааст. ӯ бисёр якшавқу рағбати зиёд дорад. зиёда аз 45 шогирд низ тайёр кардааст. миёни онҳо бонувони ширинсадо кам нестанд. гулдӯзӣ, нақшу нигор ва дигар ҳунарҳои мардумӣ миёни духтарони шаҳри Роғон дар осори daстони занону духтарони ҳунарвар то имрӯз пойбарҷост. осори назокату зебоиро дар ҳунари дастии занону духтарон метавон баҳо дод
ҳар як ҳаракату амалашон дар ин зебоӣ ҳунар ва мақоми шоистаро барои онҳо барои оянда боз хоҳад кард. миёни занону духтарони шаҳри Роғун то имрӯз анъанаи хубе ҷорист. онҳо ба ҳангоми пухтани нони чапотӣ ва кулчаҳои гарм ва омода кардани таоми миллӣ ба ҳам меоянд. ин анъанаи нек ва суннати деринаи мардуми коҳманзар аст. ҳар яке сай мекунад вазифаи бардоштдоштаашро самимона ба иҷро расонад ва ҳунари хешро нишон бидиҳад. ин анъанаи нек ва суннати деринаи мардуми коҳманзар аст мегӯянд онҳо, зеро ба ҳам омадани ҳаққу ҳамсояҳо, пайвандон, муҳаббату рафоқатро мустаҳкам медорад. дар ҳар як хонадони мардуми коҳманзар таъми анвои мухталифи хӯрокҳои миллиро метавон чашид, ки бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат омода карда мешавад. одатан омода кардани таомҳои миллӣ барои бонувон як иди тамомро мемонад. он гӯё як маъракаи сурур, нишод ва озмоиши ҷиддист. ҳар яки онҳо кадбонӯи хубанд, аммо гӯё барои озмоиш ба кори якдигар диққат медиҳанд. бо фарқ аз бонувони коҳманзар дар оши бурида кашниз, пудина, помидор илова мекунанд. миёни бонувон ҳамоне ош мебурад, ки дар ин амал таҷрибааш бештар аст. барои буридани ош корди махсус истифода мешавад, ки онро ошбури тоҷикӣ меноманд. чун анъанаи дерин оши буридаро дар дег бонӯи солору солдида бо дуои нек андохта, сипас баъди чанде ба табақҳои чӯбин мекашад. маъмулан дар тайёр кардани анвои хӯрокҳои миллӣ бонувони солор ва модарони рӯзгордида пешсафанд. тамоми кори онҳо зебову латиф аст. болотар аз роҳ деҳаи қалъаи нави чашмаи коҳсор, хушбоду ҳаво ва сарсабзу хӯрам аст. канори деҳа дар боғи дилкушоест, ки ҳудуди 3 гектарро дар бар мегирад. боғи сарсабзу тозаву хӯрам аст. дар як муддати кӯтоҳ таҳти назорати боғбони дарёдил ба чаманистони ҳақиқӣ табдил ёфт. онро марди барнодил ҳақдодиёров бунёд кардааст. аслан боғдорӣ аз азал шуғли қадимии мардуми тоҷик аст, изҳор медорад ӯ. боғдорӣ ниҳоят кори савоб ва айни замон соҳаест барои мо муфид ва даромаднок. дунё тенҷӣ шид, ҳамин дарахторам ба як чизи ғизогӣ мо таъмин кардем. то ин даврара ҳамин хела худмона таъмин мекардем. маҳози ҳазор бошкили ҳамин сола тенҷӣ амоне ки
رحمت به همین جناب اولی که مثال همین خیل ما را اوور زمین داد باغ کنه، همه کپید باغ کنه، تل تیپونه ما تل تیپو را باغ کردیم. میکنیم میفروشیم و فرزندامون به نبیره هامون همین خودمون میخریم. همین تنجی کشید ما اینم غذا میتیم. اونا جدیده که من مثلا چند کپ پرو ذخیره کردم با دورو میکنم. این حاضر همین او میمونم ملایم کشید همین پوگ همین ای تیرمو پرو میتم همین نهولوما. از چیزی که با مثال ایتا کش میکنیم با او دورو و پرو با زیادتی عدیلی میشه. ای تیرمو هر یک نهولده نه کمتر از 2 سطل پروی اونا گوسفند آوردگیم دموشیم همین باغمده میتم. اینم میوهش اینم میوهش اینم من اگه باغ من دیده که همش حاضر همین گوه که 10 صبح نونی حالا همین سال از قریبه که 300 یا 300 هم 7 تن سیب گرفتم ده 7 تن سیب گرفتم یعنی 20 خلطه سیب یک 50 دونه کدو همین خیلی به خونه بچگان همین سیر خونه اویگرم بردم همچون خیلی طبق گفته بابای حقداد امسال سالی سرفیض و سرحاصل. از همین باغ امسال حاصل خوب گرفتند. در باغ بیشتر از 27 نمود نهال سیب، نوک، شفتالو، آلو قد کشیده نمو میکند. بجز از 27 نمود نهال‌های دیگری این نمود نهال شفتالو را نیز میتوان واخورد. در کار این مردی دهقان پیوندان و نبیرگان یاور و کمک رسانند. طبیعت گلپوش، خم و پشته‌های سبز، موقع جغرافی و اقلیم مساعد دهه قلعه نو نیز برای رشد و پرورش زنبور عسل خیلی مساعد و سازگار است. سراج‌الدین یارف زیاده از 40 قطعه اویله زنبور عسل دارد. یک باره در این موضع طعم عسل را که از قدیم باز خصوصیت طبابتی را دارد چشیدن ممکن است. پسر حقداد یارف پرورش زنبور عسل را خوب به راه مانده است و از آن پایده خوب هم به دست می‌آورد. البته طبیعت گلبیز، گل رستنی های شفابخش عموماً منطقه بلندکو برای پرورش زنبور عسل خیلی مساعد است. زنبور عسل از موجودات فایده آور به شمار می رود. محصولات آن از بسیار جهت برای انسانیت، طب و صنعت مفید و عوض نشونده است. اما پرورش زنبور عسل طوری که ما میپنداریم کاری سهل و ساده نیست. پرورش و نگاه‌وبین آن از عسل پرور مهارت و رفتار و دانش خاص را طلب می‌کند.
شکر استقلال کشور میکنیم، شکر ملک و شکر سرور میکنیم، شکر آنکه این وطن داره ما، شکر از این ملک منور میکنیم. همچون یک جوان آینده سازی کشور عزیزمان، سیاست پیش گرفته سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را دستگیری می نمایم و اظهار منتداری می نمایم که برای ما جوان دختران دهات شرایط مساعد فراهم آوردند تا اینکه در دانشگاه و دانشکده های معروف کشورمان تحصیل خود را ادامه بدهیم. کمینه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی را ختم نمودم و امروز همچون یک آموزگار صاحب استعداد در شهر راغون، یعنی به راغون شهر خودمان برگشته، امروز در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر راغون همچون آموزگار فنی زبان و ادبیات تاجیک فعالیت خود را ادامه داده ایستادم. نورسان خوشبخت و بختیار که وجودشان از مهر و محبت یار و دیار سرشار است، رو به افقهای نویان تاریخ قدمهای استوار می‌گذارند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به شهر راغون عمر دیگر بخشید و به این سرزمین فیضبار نفاست و نزاکت تازه اهدا کرد.